Ni ikosa ry'u Burundi kuba tutabanye neza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda wazambye biturutse ku ikosa ry'iki gihugu cy'abaturage kidafite ubushake bwo kubana neza. Ibyo nibyo nje ngo tuganireho. Ndi Benga Oziana, iyi ni The Quick Times News. Mwayikaze niba utarakanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri gahunda zitandukanye za The Quick Times News. Umubano w'ibihugu byombi wigeze kuzamba biturutse ku mwuka mubi watewe n'igerageza ryo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza ryakozwe n'abarundi muri Gicurasi na 15, bamwe muri bo bagahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Uburundi buhita bufunga imipaka. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibihugu byombi byariyunze, imipaka irafungurwa, ariko mu mpera za 2023 umubano wongeye kuzamba nyuma y'igitero umutwe twaje intwaro wa Red Tabara wagabye muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura. Uburundi bwongeye gufunga imipaka mu ntangiriro za 2024 ubwo hari muri Mutarama. Kuri iyo ncuro Uburundi bwashinjaga u Rwanda gufasha umutwe wa Red Tabara, ariko rwarabihakanye rusobanura ko rudashobora gukorana n'abarundi bafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Habaye ibiganiro byinshi bigamije gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'u Burundi, bihuza abo mu rwego rwa diplomasi nabo mu nzego zishinzwe iperereza n'umutekano, ndetse n'abandi batandukanye bagenda bafata imyanzuro y'ibigomba gukemuka, ariko umwuka wakomeje kuba mubi kurushaho. Mu kiganiro yagiranye na BNB Kigali FM cyabaye kuri uyu wa 10 Kamena 2026, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yasobanuye ko kuba umubano w'u Rwanda n'u Burundi ukiri mubi byatewe n'ikosa ry'u Burundi budashaka kubana neza n'umuturanyi wabwo. Ayagize ati ntabwo tubanye neza n'u Burundi kandi nabyo ni ikosa ry'u Burundi kandi ngiye kubisobanura. Minisitiri Nduhungirehe yibukije ko nyuma yaho mu mpera za 2023 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuze ko ingabo ze zizatera u Rwanda. Evariste Ndayishimiye cyangwa se Neva w'u Burundi nawe yagiye Kinshasa muri Mutarama 2024 avuga ko azafasha urubyiruko rw'abanyarwanda gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Yasobanuye ko ijambo rya Perezida Ndayishimiye Evariste yavugiye Kinshasa ryari rifite uburemere cyane ko yarivuze mu gihe umuryango wa Afurika yunze ubumwe wari waramuhaye inshingano yo guteza imbere urubyiruko, arivuga ari imbere y'ibendera ry'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko nubwo ingabo z'u Burundi zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu butumwa zise ubwo kwifatanya n'abanyekongo kurwanya imitwe irimo Red Tabara, zari zigamije gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR wiganjemo abasize bakoze genocide mu Rwanda, bishimangira umugambi mubi ibihugu byombi bifite ku Rwanda. Minisitiri yagize ati ntabwo bari bajyanwe na Red Tabara, bari bajyanwe no gufasha ingabo za Kongo na FDLR muri uwo mugambi. Perezida Tshisekedi yavuze mu bikorwa byo kwiyamamaza n'uwo mugambi. Perezida Ndayishimiye nawe yavugiye Kinshasa mu kwezi kwa mbere 2024. Ibi yabishingiye ku bimenyetso birimo kuba ingabo z'u Burundi zari zizi ko umutwe wa Red Tabara ukorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho kurwanyirizayo zikazamuka mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hafi y'umupaka w'u Rwanda amaze imyaka myinshi inyeshyamba z'umutwe wa FDLR. Yasobanuye ko nyuma yaho ihuriro Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFC 23 rifashe umujyi wa Goma na Bukavu mu ntangiriro za 2025, Uburundi bwasabye u Rwanda kuganira kugira ngo bihoshe umwuka mubi. Abashinzwe iperereza n'umutekano bahurira ku mupaka inshuro zigera kuri 3 barumvikana. Minisitiri yagize ati nyuma yaho byagenze gute? Nyuma yaho Perezida Ndayishimiye ngira ngo yagiye kuri BBC na France 24
mwarabyumvisha ashinja u Rwanda ngo turashaka kumutera, aducira n'umugani w'intara ya Kirundo n'amateka yawo, maze twebwe tubaza bagenzi bacu b'i Burundi tuti mbese byagenze bite ko twari mu nzira nziza dufite n'ibyo twemeranyije, ibi bintu perezida wanyu avuze ni biki? Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko nyuma yaho AFC M23 ifashe umujyi wa Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahuje u Rwanda n'u Burundi, abashinzwe iperereza n'umutekano ku mpande zombi bongera guhura ku mupaka inshuro ebyiri muri uku kwezi, nabwo barumvikana. Yagize ati ariko nyuma mwongeye kumva Perezida Ndayishimiye avuga ibindi. Ikizwi nuko ubu ingabo z'u Burundi ziracyari muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ziracyafatanya n'intera hamwe za FDLR kandi n'uwo mugambi naho wigeze ujya. Minisitiri Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rwifuza kubana neza n'u Burundi, impande zombi zikaganira zigakemura ibibazo, ariko u Burundi butabifitemo ubushake. Yasabye iki gihugu cy'abaturanyi guhagarika gukorana na FDLR kuko nta cyiza uyu mutwe uzakigezaho. Ibyo nk'uko mubyumvishe ni ikiganiro Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe, akaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, yagiranye na bagenzi bacu bo kuri BNB Kigali FM, ubwo yagendaga agaruka ku bintu bitandukanye natwe tugiye kugenda tugarukaho hano kuri The Quick Times News, by'umwihariko yibanze ku mubano w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'igituranyi cy'u Burundi. Avuga ko u Rwanda nta bushake bwigeze bagira ku mubano mubi uri hagati y'impande zombi, ahubwo avuga ko ku ruhande rw'u Burundi ari bo bifitemo uruhare runini. Avuga ku byo gushinjwa gukorana n'umutwe wa Red Tabara ushaka guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Minisitiri Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe atangaza ko ibyo iyaba ari byo byajyanye Repubulika y'u Burundi cyangwa se leta y'u Burundi ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagombye kuba baragiye aho hari umutwe wa Red Tabara ntibajye ahari umutwe wa FDLR, ahubwo avuga ko bajya hari FDLR kugira ngo bakomeze bakorane. FDLR ifite, mbibutse ko ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, gashyiraho ubutegetsi bwabo, kandi bakaba bakomeza gufashwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kandi mbibutsa ko uyu mutwe wa FDLR n'ubundi wiganjemo abasize bakoze jenoside mu Rwanda muri Mata 1994, n'ubundi bakaba bari mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko bafite n'ubundi umugambi wo kuza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bakomeza no gukorera ibyaha bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibyo ku mubano w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, nibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ku mubano w'ibi bihugu byombi, yaba igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika y'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakomeza kubakurikiranira amakuru yose uburyo agenda ameze. Ndivenga ozana iyi ni The Quick Times News, komeza kwa natwe kugira ngo ukomeze kumenya byinshi kurushaho, kandi subscribe nimba utarayikanda. Ikindi kandi mushishikariza kuza kwa natwe ku mukino wa mbere ufungura igikombe cy'isi ku isaha ya 3 hano Kigali mu Rwanda. Amahoro n'imigisha nyagasana atanga bikomeze bane nama.